did the wire willing say ohia mo bia no betimi aba enti Chatta nso ba enyo no kwa ne ba a lot of people nipa bebrebe ba said ono e kana asem no yesi soro boa de waboa no me hwe na waboa ne ho a o ka se u pushi na wo mbre so waye nnwom no bebre bi kwa waye videos ti de aka say we be pushi na we be invest wo na odi na bobo shoes na anu nyame adom Kimpaluta baha wa daroma obaki na oboa ma otim ko perform here and o hear performance ni so o de to YouTube ni Facebook ni TikTok e kosa reaction e ba otim say yes bibi woni mu a ye support na ebeboa yo others a omba oye nnwom wa nnwom ni bi da na o rap me nima de kro ti uzu wa nnwom de abo nnwom ni na mintie but na o to kire me so ye ne sa minim de trikosie so businessman de oto a always no wo hwese udi sika be she bibi ma obegeni so bibi woni mu a say pushing na fine then you be pushing no and ye na bo shows too ye ko AJ Plaza ko bo show wangu animase and nam so a ye de ko Kimpaluta show no and so the performance na a massive so we are hoping say say you can say lady ba kunya obonwumi oba doma so when the shade okay you didn't be kono so what me a copy for me and any show be a better for me you better try as much as possible say you didn't be because odine kwa ongu animase because you nim de yahu okay na say de director ka kwesi nyina ne say we artist say utimi boa ho egu ho sure man nyese bia wo de o twan se obi ba be so mu abra wonya adwuma bia nhyeda ngu ho na de wo ti wo say me twan sa basa nipa na ba kora bibia no a ebe encourage no ama watimi aide sure I support it okay as artist no we de matini ye pa ya futu kese pa nti de ye adwuma no efa gu ho na obi ebe notice na wono so watimi I support it all right I just say he fana opese o de Chatta boss kudru said na ye can this year idea ye dandan ye ho ye so ye ho ahwe but ye adwuma na ankasa ye nesia mo testing what is January 1st okay up to 31st December e was say anya hwe no say VGM no o masasa ne din no is akwa TGM TGM no me bonya me mpae na masere se e bia TGM no on sang artist obetimi abasurum wow and ye target this year ye fight forward say you betim dia on se techima ha say num no your artist bebre menka ne bie your artist bebre but say benya artist because we dey o ye superstar say Chatta wale nin Stoneboy ni sakode ye mo ne bi e obie nipo tim pagya ne mu guru pagya ne mu no so fu bie so ya na nsem no akwa bebre wa Ashanti region tinu na ama obre and no so otani the two hono man e so SRT president ne ade so me bonya me mpae ene atiefo nyina mo mpae nta e nu na chi kakra bia me obi am de be support no say TGM no this year pa next year de you better try as much as possible say enu an betimi abawram bi na say eno kire say adwumaso am be bo no betimi aboa ma na nya nomination ewo unsung artist of the year na say unsung category oh wow it and a target for 2025 and a target no and this is support ben na mo hia every fans no ho bebi wo ho a we catch fans because adwuma na dey enye mo nko na be fans no dey no mo nso enye fans support mo okokode TV a obehu Chatta boss ni nyum ni bi ho TikTok bi ho yesere wo fa bia fa two page so me said the be ko akiri because mun share mai na presenters no yesere mo so ye de nyumbrɛ mu a mo so mo mai other pap for no so ye de bi brɛ mu a mo so mo mbɔ mai bi okotena pap bi okotena ba bi na ye bɔ nyum na anyum ye kama o say onipa ko fitechi man it look as if say unya kasa fitechi man na say nyum ne nye recently akrabi ba ko de media school mo ofiri nkwaye so yenyere ofiri nkwaye so onim say school your oxygen dia oba am ka say ko de reverend je ko de na say ene school nya papa say oxygen there school here but me na free nkwaye so ne there school nya you see so it look as if say ya yam promote ya there yesere mo ya there ne yam promote a
yɛntimi kɔ promote obi bi ho na ebe fa nti ye de na yewo enie ye nyina mfa nsa nhyem mo de yɛsrɛ mo ne sɛ mo nhyɛ emai enwum no mo nkyɛ ma mo ho mo phone so TikTok mo nam fofo mo nkyɛ mai na yɛnhwɛ ba bi a nyame die nso bi kwakudu. Okay, all right, yɛbɛsa aba Chatta boss nkɔmɔ no ɛso but dwumadie foforo bi wɔ hɔ a Reverend J Kɔdeɛ ɛde